Hayatın payda oldu. Bu haber bütün tesadüfi. Almadı diyen bir cennet şehirsa. Cennet taşlar kelkinimiz bu. Kandak olar ha? 1929 yılı Turkcell'in seliş vaxtıda paytaxt Almatıga köçürüldü. 1961 yılı bolsa Akmola, Selnograd болып өзгертілді. Қазақстан пайтақтыны Selnogradқа көчіріш мәселесini şu vaqtlarda müzakerege қойған еді. Творческим коллективом Государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Кудуса Кужамьярова к 20-летию переноса столицы Казахстана в Астану готовится новая постановка. В ней показаны события, которые способствовали принятию президентом республики исторического решения по созданию нового современного города, ставшего центром многих политических и культурных событий в масштабах Евразии. Кудус Кужамьяров намыдыки Дөлет академиялық театрымызда Астана деген бір көрініш болатыды. Бұныңға ең алды білен мұшы пікіріне қандақ болды екен деп мәслихаттасқан Қазақстанның халық артисі, Уйғур театрының азыр бәді рәхбері Мұрат Ахмадиев менің олай мәслихаттасқан. Мен ашы Астанаға бір соғы қылайлычы. Президентімізға, президентіміз яқшы көкен халқыға бір соғы қылайлычы деп, шыныңға біз кіріштік, материалларны қардық. Мен президенттің әмі әсерлеріні оқыған yazғычымен, шының үшін ішіде әмісі яқшы. Ең алдылым şu Қазақстан yolu деген кітабыны асас алайлы деп келіштік. Мен шының асасы да мұшыны senaryosini yazdım. Hem de bu bizniki Kazakistan'ınki yamısa umumen bizning vatanimizning bugün hur terakki etip atkan vatanimizning şunun jürgi, Евразияның jürgi болған Astana'nın 20 yıllıkka beğişildik. Bu biz üçün münayet çoğun cevapkerçilik iş. Ama bunun ödüsüdün bizniki tiyatro kollektivi çıkıp dep oylayman. Halkımız prezident bilen yani bir ketim bevasıta uçuruşuda bu halkımızın iman nurunu, ruhu baylığını götürüp dep hesaplayman. Teğe bu eser işleniş gerek. Kuş çıkırımız kolumuzdan keldi. Bütün bir yerde bizim maksatımız Astana'nı kuruş, bu bütün etno medeniyetinin, bütün Kazakistan'da yaşayatkan milletlerinin beşini koşkan bir gazinlik, çoğun bir orda, gazinlik bir çoğun bir makan. Şunun için bununla biz barlık kuşunu salımız, amançılık olsa bunun hödüsünü çıkımız deyip oylayımız. Bu prezidentin toğlan günüge ve prezidentimiz ahırgıca küreşken Astana'nı kuruş, Almatı'nın Astana'ga köçürüş merkezini, paytahtını. Bana bugün güllab atkan Astana, bizning jürgimiz naqşıga aylanıp ketken, undaq aytkanda rivayetga aylangan Astana toğırlıq bizning özümüzдің Uyghur halkının, Uyghur medeniyetinin, Uyghur mesela İtalya ziyalılarının, Uyghur halkının bizning şu Astana 20 yıllıkka koşkan hessimiz boldu dep hesaplayman. Kazakistan Yazgıcılar İttifakı'da icadi işler kızıvatandı. Şunda Nursultan Emşoğlu. Oturun. Oturun. Hemimiz oturup sözleşelim. Oturun. Назгул Мусалимова, Адылжан Садыков, телеканал Танритах.